Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kesing sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kilkom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikana akibahan news nam senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdam jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit ha keneg music school. Hadin katto kani kenta ba ki bahyeng jong ka phal timarani kilalet ban phak sumaria ketik long kami ban kha khalung ha Ganesh Das Hospital Laubali men ha ka lai polteri ku yong arajar arpulai Henry Kumbapau ba ki bor peniat hospital kim syam lai ke jing sumar ka babiang kat hadu balapan long ya ke kong phal timarani ban hap pen kenria no sha Nigrims Hospital namar ke jing sakut jong ternia ha gamet jong ketik long kami bat ban yo weng no kabas ngosi ke dia ketika long yeng kebalangat ha ketika apot ha ketika long kumi rengkat bat ki bahaya ngasam kilhap ru ban pediang ya ka jingklat no jong i kelung i melakha jong i kong phal timarani namar laong ba imdan ha ka jingko jingkhia ka babiang nagilang jong ki bahayeng kilapen kerja no sha Nazareth Hospital menhin kasingi kata ha arteri ku jemang henry ke basongsi kalong baiti kelung i laklat no laru man kreu bahdin melapen kenria ya ketika long kemi sha Nigrims Hospital lala ban seino yau ternia mula sakut hapo agamet jong i kong phal timarani daki doktor jong ke Nigrims Hospital.